Član 37, stav 1 Ustava Republike Srbije. Svako lice ima pravnu sposobnost. Član 64, stav 2 Ustava Republike Srbije. Svako dete ima pravo na lično ime, upis u matičnu knjigu rođenih, pravo da sazna svoje poreklo i pravo da očuva svoj identitet. Član 7 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Dete se prijavljuje odmah nakon rođenja i od rođenja ima pravo na ime, pravo na staranje, državljanstvo i ako je to moguće, pravo da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje. Član 24, stav 2 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Odmah posle rođenja svako dete mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih i nositi neko ime. Problem lica koja ne posjeduju lična dokumenta prisutan je u velikom broju država. Istraživanja UNHCR-a iz 2010. godine ukazuju da 6,8% Roma u Republici Srbiji nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili ne posjeduje drugu ličnu identifikacionu javnu ispravu, kao što je lična karta. Zbog toga nisu u mogućnosti da ostvare niz prava koje im u skladu sa zakonima pripadaju, pre svih pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zasnivanje radnog odnosa ili regulisanje državljanskog statusa. UNHCR has a mandate to assist stateless persons or those of undetermined nationality. In the Serbian context, this refers primarily to marginalized Roma who often lack birth registration and personal documents. This lack of documentation makes them invisible and limits their access to basic rights in terms of health, education, and employment. The conflicts in the Western Balkans in the 90s, followed by the forced displacement, further complicated this problem. Documents were lost during flight and registry books were destroyed. For marginalized communities with little education, the legal process to be documented can be impossible. So for the last 5 years, UNHCR has assisted this population to get their documents. It is important that Serbia is now committed to resolving this matter. Through joint efforts with the authorities and the Ombudsman, we hope to resolve this documentation problem and adopt systemic solutions for future generations of Roma, hopefully by the end of 2015. Pripadnici romske nacionalne manjine u najvećem broju slučajeva su u stanju socijalne ugroženosti i zato mere afirmativne akcije nadležnih organa u saradnji sa međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom značajno doprinose unapređenju ostvarivanja njihovih prava. Priznavanje ličnog identiteta je osnova ostvarivanja građanskih prava. Takozvane pravno nevidljiva lica, zbog toga što nisu upisane u matične knjige rođenih, ne mogu da ostvaruju prava koja su većini dostupna. Nemaju lična dokumenta, nemaju državljanstvo, ne mogu da se školuju, da rade, da stiču imovinu. Nastojeći da suzbije ovu pojavu u Srbiji, Zaštitnik građana je pokrenuo inicijativu za izmene zakona i aktivno utiče na rad organa javne vlasti pred kojima građani pokreću postupak za upis činjenice rođenja u matične knjige. Zaštitnik građana poziva sve sugrađane koji poznaju pravno nevidljive ljude da ih upute najbliže matičaru ili Centru za socijalni rad koji su dužni da im pomognu da pokrenu postupak upisa u matičnu knjigu rođenih. Zaključenjem sporazuma o razumevanju između Ministarstva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana i predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji na nacionalnom nivou, uspostavljene su osnove bliže saradnje, koordinacije, planiranja i realizacije značajnih mera u cilju pružanja neposredne pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u postupku upisa u matičnu knjigu rođenih. Realizacija mnogobrojnih aktivnosti u okviru ovog sporazuma najbolji je primjer kako se širokom akcijom na najvišem nivou i multilateralnom saradnjom dolazi do rezultata i rešavanja problema lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih. U oblasti pristupa ličnim dokumentima Srbija beleži značajne rezultate.
Kroz unapređeni zakonodavni okvir omogućeno je licima koja nisu upisana u matične knjige rođenih i koje ne mogu da dokažu svoje mesto i svoj datum rođenja na način i na postupak predviđen propisima o matičnim knjigama da zatraže da sud utvrdi te činjenice. Osim toga, znatno je pojednostavljen naknadni postupak upisa u matične knjige rođenih. Značajno je napomenuti da su stranke u ovim postupcima oslobođenih administrativnih, odnosno sudskih taksi. Sveobuhvatnom obukom zaposlenih unapređena je praksa u organima koji postupaju u ovoj oblasti. I pored činjenice da se broj ovih lica znatno smanjio, Ministarstvo pravde i državne uprave će i u budućem periodu posvetiti posebnu pažnju identifikovanju takvih lica. Pozivamo sve koji mogu da pomognu u naporima da zaustavimo ciklus pravne nevidljivosti i unaprede proces socijalne inkluzije marginalizovanih Roma.